Za očuvanje vlaškog i željanskog jezika treba doći Toteka u udrugu, reći nji lipo po moju dobar dan, drago mi je da sam vas našla, a vi meni odgovorite po vašu, kiče. Buraze, încă mai e fino četverit. Kum ste? Kumova to flacanša učka? Ja pa randa me pita kako sam i kako mi se pježa učki, jer ja bi to pitala njega, pa forše i on mene. Bravo, evo, samo delo. Ali nu još jedan put. Kum ste? Kuma flacanša učka. Eto, kako ste se našli tukaj u uške? Eko, ovo je prvi put da smo došli i drago mi je da smo se na vas stali. Ki će mi reći od vas dva, ča vi danaska Toteka predstavljate? Ću vam ja malo reći ovako, mi smo danaska predstavili projekt očuvanja vlaškog i željanskog jezika. I to treba svaka vam čast. Hvala lepa. I to kroz onoča dela udruga Željane, kao i rano od partneriva tim projekte. Tu su zapravo sve onoča iz dosrastore novu sklopu projekta jezik za učenje, CD za učenje jezika na varijanta vlaško-željansko-hrvatska i vlaško-željansko-engleska. Tu je sad i najnoviji CD za času storile dječja igraonica Puljiti iz Šušnjevice, dječje pjesme brojali se sve na vlaškim, će se isto na taj način more učiti jezik. Imamo katalog izložbi neka nume uci, ne zaboravime koje su stare slike koje su skupili u sklopu projekta samega sela, mještana, školi i tako dalje. Znači sve ono će na neki način more pokazati tradiciju ovih seli kada se govorilo željanski, odnosno kada se željane i Šušnjevice kada se govori i okolice kada se govori vlaški. Eko, kako bimo mi rekli tamo doli po Čiribinsku, tako je moj dide govorio, ali Toteka nigdilora smo jedan mali parat nas, naše TV Nove, jer smo jedan put imali priliku samim počakulati kad ste bili na predstavljanju u multimedijalnom centru Luka, ali ja ću vam dati sada poziv da dojdete s vašim običajima, s vašim librima, s vašim jezikom, s vašim recitatorima i s vašom pjesmom u jednu našu karijeru. Hvala, to bi vam u svakom slučaju, evo još jednom hvala vam što ste već i vi promovirali željanski jezik kroz prošle emisije, od subote do subote, a isto tako, evo, ostanete još malo tu, pa ćete pokret prijati željanski kantadur i kite kantat na pozornice. To se mora vidjeti. Kako da rečem hvala? Hvala. Hvala. A kako da rečem bilo mi je lipo? Posmija mušat. Čekaj, puš mušatek ja. Kako da... Postamja fino. Postamja fino. Ako more, fino. Fino. Ako more još iskoristiti par minuti da predstavim suradnicu na udruge Željani, kaj ti zapravo do vega leta vodi dječju igraonicu na Željana, kada će djeca uči željanski jezik. To je Adriana Gabriš, članica udruge Željane. I ki si nam ti? Ja sam Robert Dojčić, predsjednik udruge Željani, suradnik na projektu očuvanju vlaškog i željanskog jezika. Nisi ga bja, bak je prečižu, 2 minute će ti reći ča više more. Ali mi je drago da smo se stali i vami želimo srično delo s malom dičicom, jer ko njim mi ne prinesemo neće nina. Ja, a već pravo še radrem vere la vojse na Kljemarec še virec še vojla noj. Moram poći na tečaj. Nis kapila. Ali sad rećete onako da razumijem. Hvala vam najljepša i mislim da ćemo se još vidjeti. Hvala na pozivu i dođete vi. Hvala želja. Eko, a kako kantaju ćemo vidjeti još malo kad počne program.
Bravo!